Чуваш республикин буштыхе пачалық канашне ширваши дернине нация телевидение тюре эфирда гыдардайд. Шан бегех тован радио тада нация радио вен хумезим шинчиди итлеме буля. Вол вунеге секетре бушланать. Вумбар зеке чурура вара нация телегура венже ядарлы кыларым булать. Репортерзем депутат зембе, партий байдашы зембе тәрлі тыдымри ердюше зембе тюре эфира дуғашы. Ширура палыртна эшсембе балаштарашы. Чувашкин бе Казахстан республикин эшле хучуновы зем шулзерен шерепленсе бұрайшы. Суду үйлі тывасы бети игейен онышлыда туғышлы эшлезе бұрайд. Кожа шақ хучунузыне шене шаягыларза Чуваш шәрі тузагыларган товара тада да ытларақ Казахстан тұрығынжи лавказын реземжіне изежі дерешін. Шақна май республикына Казахстан ре услам жозем пирін тұрықри предприятизен әжігелебе палашма житреш. Аякран килнеха назим Чуваш енри терле предприятие жебе палашматы левлартна. Бреслер предприятинже теслекрень услам жозем реле тавражы тузагалараз жетіп череш. Сымахмай Казахстан республикине Чуваш енре тузагалараган электротехника тыдымынже кирле хадер хедер, алық тавраж тувас эшре кирлеге балазнене тада ытты таварада илзеші дереші. Республикана щитне услам жозем регионды эшхеле пызыга хорса хакларыш. Мы посмотрели достаточно. Чилай предприятие эжехелебе балашымыр. Хамра вали узылы саманцем балыртырмыр. Производство шүлле шайра. Нумай лайхине балардаса жанадып. Шене жоғышсем, шене худшунузем ергеленесе энене деп. Хали Казахстан республикине шыбақта электротехника товары күрзегіліне вырынла. Чуваш республики бе азынны ен апла болзасын, малалла тадада туғышларақ ішлезе, суду үйлі хучыновызыне ширеплетме болдарыш. Бреслер предприятие Казахстан предприятизембе тағырвуннымыш шулзенжінех ішлеме бұшланы. Шене технологизем адаланы тапқырдавара предприятиде шенелле ішлет. Шағы туянаганзен камалнетевіштерме тада паға товар тузакаларма болажать. Республика Галарам Вали Маргарита Мельникова, Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев.